Perezida wa Senegal Macky Sall yatangaje ko zimwe mu ngamba zo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona zishobora koroshywa kuri uyu wa kabiri. Minisitiri w'intebe wa Lesotho Thomas Tabane warezwe ubwicanyi wahoze ari umugore we azasezera ku mirimo muri uku kwezi. Ni nyuma y'uko urugaga rw'amashyaka ayoboye rucitsemo ibice. Muri Congo, Vital Kamerhe umuyobozi mukuru mu biro bya perezida yahakanye kuba yaranyereje miliyoni 50 z'amadolari mu kigega cya leta. Inteko ishinga amategeko muri Mali yahisemo inshuti ya perezida Ibrahim Boubacar Keïta kuba umuyobozi mushya wayo. Moussa Tembine yari yamamaje amatora y'abadepite mu kwezi kwa gatatu atsindwa mu cyiciro cya mbere. Naho muri Ethiopia, inzobere imwe rukumbi mu gihugu mu bijyanye no guhumeka Habitam Kelahi arihutira gutoza abandi kugira ngo bazamufashe gukoresha imashini ku barwayi ba COVID-19 bafite ibibazo byo guhumeka.